Sabaka. Nene sabaka. Ayanza mara yansubiza apa kumukono. Mfashire tuvana basi mukuri. Mama yonje mukuri kwimana. Akadaimon. Urashobora kwemera bakavuga ibintu nkabijya. Oya papa uramutse ukunakara nawe yoca kwica shimi. Bakamenda ngo urisuke nawe utarisuke. Nijiri ni wonyumva nukuri giranga basi nk'umugabo. Ndakura kumbe hajyamanya nabajowe. Ubahereza wapira ubwa mbere zotarayima. None jiri nukuri. Stop. Ayo wanje murayama mutase naho se tamsibra. Oya jiri nukuri. Majirani nsubiza. Nukuri. Reka kunzibira mu muhogo. Majirani. Shari none numunda nukuri. Ndagukunda sibyo. Numunda kubera kuvuga ibintu. Ndagukunda kubera iki? Kubera iki wemeye ndaduka ndafata itike ya 2500 ndajiwana. Sibyo. Nemera ndatanga ntanga avance ya 1000. Shari ndagukunda. Shari arekaranika. Uri Majira wa basi. Deka kukumenera brag. Deka kukumenera brag. Ndagusatse shiri. Ukomba mbone. Wapaziko. Umenda kubwira. Wewe wakoze ikosa sisanse. Kubera kutamba bariya jewe. Nakubita pu. Muguhema nasema umpema nkuru. Naguma utwenge. Nakajohe na gato. Reka. Iyo ni pizza nayo ngene niyo wanachiri. Urumva twahereye saa 6 tugajeje saa 11 nakurira na gato ugumutwenga wani kamenya n'imvura namutwe nk'ikintu nk'igiparastike naneshe kurana kwega ndumugore wawe oya ntabwo kiri umugore anje uyive wawe uko bibi yarusi apana wa majirani kadabivuge n'abandi ntuzobabeshe nuko mutubesha ubu wanashimangiye kubatera sanze kuragira mariage oya pardon ariko sanze karagira mariage ndabaduka n'imigara n'imvumi ubu ngiye kubatera ndagusabye rero basi tubyumve reka kundigatika niyo mpamvu bavuze ko mwe muri amadayimoni nibyo ndagusabye she ndakura rero ndakura rimwe kabiri gatatu wasugiwe y'igifarasitike reka kunzibya mu muhogo urumva rero ngiye kujyana kwa pasiteri n'ikinyamakuru ndakizanye cyo muri Rema FM ndabivuga ko utari sugi mana ndagusabye ngo basi mana ndakongerera imwe gusa nayo nkeneye kubita ugatutwenga iyo wapira urayigumana nayo wanoze okuransubiza iwacu urayansubiza nicara wenda kwemerera turakararo